mereka talaki andi usi Yesus in kanan kita peni sona etne matatnin usne no aan nanete kanal YouTube YKP GKI uap meto. Awas celah untuk rumahmu. Ay malakit at onen. Amo isneno ay amalin na tuwin ay mo nimigua on umenese. Ang feka hine fenate ay panat ay umenanan henanaw ko ng palekot na tuwin polumi. Amin. Nuan enong iinakan ang panat ho ume nako nitu infulit. Habakuk nub bata nim talante bata boes samese. Ay malakit yustake bata boes. Mes hosalit nane anikilasi mae niu ho umenanan. Bay manekat alaki naifanus nakanamen inato na tuin infe main anasin na itimafena niu nifanus ang bisinam nailat intaw nekaf naileuf niu inmepo infe main anasin na tenap nakin kanek fasin ang bisin penit naifanus neknis inmepo mainkan panat fasin ambi in kantor in amiput amsa netimafena niu in sinatena naifanus na sekesin he amipu nok matane mis naifanus na tenap in mipu nok matane henike alekot niu in umenanan matuaf-tuaf le amipu nokan ba manekat alaki noklalan i anmu ihandutis naifanus na tenap ka nangsa sinkan bakau fa bay manekat akme punok matane katono kapit palut may umenanan matuaf dian lean me punokit nane lasi alekot kita pinikanaf alekot natuin lasi nane mes anmu ilasim nawa lenabe akit esle kaisa home pumatane nane homenawa mani nok salit amleut talante neki mae niu umenanan aan pininaw na sukat niu ko na tuin homumuip o umenanan mekem nisat lehomupeni na pabulalu sukat niu ko na tuin homnibun ale maus leho ka inifa lekanten ka homumuip ho aom no klasi na tuin atoni henatus na koko niu henati anban sintusa ba manekat talaki aan tabu inam nau bakit nat may punok matane nane lasi alekot kun mes kaisa amnikan ho umenanan munokap simpalut miki ho pusekum kaisa amnikan hemami tabu hem toko moksin am onen moksin am pules usikaran moksin funleka hitoko tabua anmu isona neukit hetamolok lasi-lasi alekot. Amin. At onen. Amos teno toko mobalakai andi hay umenanan. Henati hay umenanan nalo nak olekanan suat. Amin. Kesenikan hem like, subscribe na matinuan i niwi ambiansin.